Kapok kao yueyo director mara wachane wadhi nyime koda lipot machielo kama ji ariyo moting'o nyathi ma jahigni 8 owito ngimagi tok muoch mar tuo nyaldiema e kaunti ma Mombasa. Joma moko maromo 100 bende olandi ni ogamo tuono. Apisa mar thieth e kaunti ma Mombasa Pauline Odinga owacho ni nyaka sani apisa mag thieth ohor mar konyo gayo landruok mar tuono. Gwenge ma omako gin ahinya mago mag Kisauni ka bende okwajo ohala ma uso chiemo mondo obed akicha mar gayo landruok mar tuo nyaldiema. Tumepoteza watu wawili, mtoto wa miaka 8 na mtu mzima, na mtoto wa miaka 8 aliletwa hospitalini kama hali yake ilikuwa imesambaratika sana, akaaga, lakini baada ya kuaga tukachukua sampuli kenye tunaita rectal sample. Wakati tulipima tukahakikisha kuwa ilikuwa na kipindupindu. Ndio sababu tunahimiza watu wetu, tafadhali wale ambao wanauza chakula kwa hizi vibanda vidogo vidogo ama kwa mahoteli, hakikisha umepimwa uko